Africa ngikubingelele nibingelela uThabiso umfoko wacela manje uqumba amaqumba lala qumbise lesele lentaba nginibingelela bukhoma ngaphansi ke kwechannel uchungechunge umbukiso obhanyabhanya bobiza ngokuthi ke uhlanga media lapha ya ku YouTube kanti ke igama le show ishow ke le ethandwa ke abantu abaningi ethandwa zinkulungwane zabantu phesheya welwandle bayayithanda South Africa bayayithanda kane Africa bayayithanda bashile eZimbabwe bathi hayi sikubukele thina la eZimbabwe basho futhi nale kwangwane bathi siyakubuka qumba amaqumbana nabethi ngucumba amaqumbana kife insini cha bafethu nibukele ke ulokhuzane emnandi ngendlela esimangalisa uhlelo ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhethile ukuthi ke lobu buhlungu ke ubuzwise mina namhlanje bafethu inkulumo esinayo eyabosisa abalama nayo man yaze inkulu inzondo ebantwini belamana angiyazi le yanto mina omunye uyamthanda omunye kodwa lo munye ngathi akamthandisisi kahle lo munye into ebangela ukuthi angamthandi hayi ngeke unamaphutha mani lo wasisi unamaphutha naye awenzile empilweni that's why izinto zingahlangana anofunda ukuthi mawenza kahle ebantwini nomhlaba uzokwenzela kahle mawenza kahle emndenini nomndeni uzokwenzela kahle kodwa usuke unenkinga mawukuthi uphila ngaphansi komndeni ungaboni okuhle owenzelayo okwenzayo wena uthi wenzela umndeni wakho mawuphila nabantu emndenini othi uma ubenzela okuhle bangakuboni usuke uphila nabantu abayinkinga kakhulu ngoba noma ungenzani bona babona ukuthi kuhle ngoba kwenziwa uwena samzobukelani bafethu sibone siyayixazulula noma ayixazululekini kodwa ngathi izoba utalatiya xebo asikubingele embukeli lapho ngasekhaya siwisho ebizwa ngokuthi ke ihwayi mina ngaphansi kwe-TV ke uchungechunge lombukiso obhanyabhanya abathi ke uhlanga media lapha ya ku YouTube namhlanje ke sizolungisa okunye okudinga ke isandla sethu noma okudinga ke umbono wethu namhlanje nganguma ukhona eduze kwami lapha noma ke engazi ukuthi ke ubani okuyena kahle kahle othe kwambhalela namhlanje ukuthi ke amlethela kuhlanga media siyakubingelela sokwamukela maohlelweni ngiyaphila nami njani mina siyaphila nathi mhlawumbe ke utshela umbukeli lapha ekhaya ukuthi uma ubani wakaba mina mbukeli igama lami ngiwukhanyisile Sibongo kwaMyeza ukhanyisile kwaMyeza yebo lana ke masike sibuze nje imibuzo engatheni just ukuthi mhlambe sithole ukwazi ngendlela yethu ngoba uma ngabe umuntu esibhalele uyasichazela ukuthi umuntu onjani thina suke sifuna ukubona ngendlela yethu ngoba umuntu asimboni ngendlela efanayo omunye umuntu angakuveza kahle thina sifike sibone umuntu omubi kuwena asisho ukuthi mhlawumbe umuntu ukuveze kabi kodwa mhlawumbe ukuveze kahle thina mhlawumbe singathola iside elibi ngawo uyabona so ngiyafisa ukwazi kancane nje ngawo ukuthi ekhaya nibangaki ekhaya kini la uzalwa khona ekhaya besibabili kodwa ke ubhuti wami wadlula emhlabeni ngasala nodadewethu beni babili washona udade besibathathu sesele sibabili manje seniseleni babili manje wadlula umfowethu kwasasa ngasana nodadewethu ngimlamayo umdala udade wenu uyamlama okay abantwana nabo nginayo yedwa alright umntwana wakho lo yethu ungakanani mhlambe noma ungasasho ngeminyaka kodwa impilo ayiphilayo nje sekuyiphi level yempilo hayi uqedile esikoleni ufundile nje uqedile ngizothi uyasebenza kodwa ke phela nginganza namhlanje ke ziziphilela impilo yazo ke ngokunye ngathi umzali wazothi ingane iyasebenza kanti isabalalela isebenza kodwa zikhona izinto oyibonayo ezikhomba ukuthi uyasebenza hayi esikhathini samanje umuntu phela mayesebenza uhlala yedwa uqashile uyakhona ukuzikhokhela irent uyakhona ukuzondla mhlawumbe azathengena nemoto kwesinye isikhathi mangabe nengane mhlawumbe ekhaya uthi uyayithumela imali ekhombisa ukuthi la engikhona kukhona engikutholayo sengisho ukuthi kukhona kulezi zinto engiyibala mhlawumbe uyayithumela nje mayithandile kushuthi lezi ingane lezi zamanje ezayithanda ubukhazikhazi yabo nje ingane engabambeki konke okuqhamukayo lento ezintsha lezi uyambona usena unaye umntwana unaye umntwana uhlala naye le uhlala nami ngoba nje ngingakuphulula imngane uke yena zame ke efuna ukuyithatha nengane le ikhuliswe yimina manje uyefuna ukuyithatha kanti angithanda umnye ngoba indlela zakhe khona ingane mawuyizala ubone ukuthi ayiqondile kahle noma ungazi ngoba phela emakhoneni abo asibazi benzani kodwa ucabanga mhlawumbe ukuthi kuncisha ithuba lokuphila nengane uma unqaba nayo ngosinsi kuyeyakhe yebo nawe ugogo kuyona kodwa cha ngane yami angimncishi ithuba uyambona umuntu ongakhulisa ingane uyambona le ngane ngiyikhulisa ngendlela mina uma ngingamnika nami ngifuna ukuyihluphekisa
ngoba akanasikhathi ngisho ngakuthiwa ufikile uvakashile angeke nje aye nakubhaskidi athathe ikitshana ezimbalwa awasha gaxe lapha uthando lolo akulona uthando yeah fanele ayinike phela uthando ubudlelwano obunabo nobhuti wakho bebunjani ubhuti wakho longazekho hayi sasizwana nomntakama hayi sasizwana bandla futhi ngiyamkhumbula ngifuna uqambamanga ngiyamkhumbula ngoba kunezinto ezithi mazenzeka ngithi kube kuthiwa ukhona ngabe nje impela abinto zami ziyalunga kodwa ke akunani mayonxese mama akunani manje since ekhona udadewenu ngicabanga ukuthi ke mhlawumbe noma umthwalo uba khona emahlombe mhlawumbe ufisa ukuthi ulilela kubhuti kodwa ngenxa yokuthi ukhona udadewenu omdala uyakwazi usondele kuyena mhlawumbe ukhulume naye lo nongekho nje empilweni yami lo njoba ngisho ngithi nje ngcothi wakhona ubhuti loyo ngimbalisa ukumbala nje empilweni yami afuthi angifuni ukuthi nje ukukhuluma ke nje ngayo cha ngiyadumala ke phela ngoba uma ngabe kukhona umuntu obulilo obufanayo kuye kube ngcono mhlawumbe ngoba nikhuluma yonke into naye uyabo uma kufika inkinga nje ngize ngichaza into eziningi ngaloyo bandla ngifuna ukukhuluma ngayo njoba ngisho nje ngicela akusekhona ubhuti angifuni ukukhuluma ngalo ufana nongekho empilweni yami njoba ngisho ukuthi umuntu okuyena yena engithi ngabe nje ngisikhuluma into esile ilo wadlula kodwa futhi uNkulunkulu ayazi ke yena nxese ma siyaxolisa kakhulu ngalokho kodwa ma kunombuzo sike siwubuze la kulolu hlelo mama ukuthi ma ubuka mhlambe indlela ophilisana ngayo nabantu ubuka nje ubudlelwano nabo nabantu ngaba abantu basekhaya ngaba abantu basemphakathini nendlela oyiyona nawe kubona ukusuka ku1 kuya ku10 ungazipha abantu ngendlela nje ophilisana kahle ngakhona nabantu hayi 100 ngiyaphila mina nabantu mina ngiyaphila nabantu mongiphilela ngoba phela ngumuntu nami angifuni ungithinte wanginyathela ubhozo nami ngiyakunyathela wakho kodwa mongiphilela nje ngikuphilela nje ngendlela nje no angiphinde futhi ngobuza lo mbuzo kusuka ku1 kuya ku10 akufiki 100 u1 nje kuya ku10 ungazipha abantu anginika nje mntanami noma u9 suseke lo 1 ko uhlanganisa u10 kodwa nje ngiyazazi nje u9 nje unganginika wona ngiphila saka umgcineli lo dadewenu omdala oh jesu sengithola ukuhlala naye nje nixoxele hayi ngihlala naye futhi engihlale naye ukumfonela kona angimfoneli ngiyangifonela nangulibambi kukhona mhlambe ongathi into ebangela ngingayibambi ifoni yakhe ngoba wangenza lokho umthakathi lo ongazi ukuthi ngambiza ngani umthakathi onezimpondo angifiseli nje okuhle empilweni yami xobo ngiyasebenza mina ngiyasebenza ngunesi naye unesi mangibuka nje inzondo nobutha baqala ngokuthi mina ngifane naye ngoba kusho ukuthi akafuni ngifane ngoba uyena wabona esiqala kusho ukuthi noma ngafanele ngiphumele empilweni yami noma mhlambe kwangafanele mina ngithathe lo mkhakha kakuwona kusho ukuthi kahle nje manje ni abantu abangabhekani asibhekani nje futhi asisoze sabhekana ekwazi kabuhlungu ngoba ni abantu abalamanayo kodwa kukhona ilokhuzane la kukhona ivideo engifisa ukubonisa yona la makuthi uyena nje ngiyahamba no hayi khona ivideo la engifisa ukubonisa yona kunomuntu osibhalele wayesethi asiqale sikubonisa ivideo kuqala ubone ukuthi ngabe uthini akuyena ngithi kunomuntu osibhalele engicela ukuthi mhlawumbe uqala umbone okunye ngifisa ukuthi mhlambe siqale ngakho njoba sikubizile sakuletha la into enkulu kakhulu sifisa ukuzolungisa noma ngabe yini ekuthiwa iyenzeka makuthi nenkinga nalowo muntu loyo ngiyafisa futhi ukuthi ukuhlonipha ukuthi soze wafika la noma ngathiwe isiphi isimo esenzakalayo umoya sowuphakamisi asixabani sizama lento ukuthi sikhulumisane silungise makumele kulunge makuthi akulungi futhi akulunga ayikho into esingayenza kodwa ngicabanga ukuthi kuhle kakhulu ukuzama kunokuhlula ukuzama yabo bengingafisa mina ukuthi umoya wehlise ubuka ivideo
noma ngathiwe isitha sakhe singakanani esikhulumayo la noma ngathi umuntu omthanda kangakanani kodwa ireaction yakhe ingakwenza ukuthi mhlawumbe udube lesimo esisenzayo njengamanje ngoba ngicabanga ukuthi in a way khona la singakusiza khona futhi kukhona la naye lo muntu angasizakala khona. Cela ke sibukele nansi ivideo la uzomisa nje ifoni kanje bese ungafaze nale button la ezansi. Ngafaze button La ezansi. Yena. La? Yeah. Ngiyanibingelela ababukeli, igama lami ngubongekile Miyeza. Ngize la kuHlanga Media ngizocela ukuthi lingixhumanise nodadewethu. Ngoba udadewethu kunezinto ahambe ezikhuluma kubantu ezingangiphathi kahle. So, ngimkhulisela ingane yakhe, ngayifundisa, ngigqokisa ngenzela konke. Kodwa manje uthi ngiyamthakatha. Angazi ukuthatha lokho. Lokho nje engifuna angichazele kona ukuthi ngimthakatha ngani ngoba mina ngikwazi umuthi. Ngiqale nini manje ukumthakatha mina? So nje ngicela uHlanga Media lungisize. Kanti uyena hayi uyathakatha ayike into ayiphikayo lo uyathakatha lo. Hey ngeke nje uyabona futhi angifuni nje ayike into engizoyikhuluma naye ke. Mayithi ufuna ukukhuluma nami ayike into engizoyikhuluma naye. Umthakathi lo umthakathi mina ngakubalela sikhule intaze ekade ezenza kumina lo. Sikhula ngilahlekelwe mina icathulo. Kulahleka sisodwa. Uma kuthiwa nihlala nobabili endlini ungalahlekelwe isicathulo esisodwa. Aphike kube ngathi akazi nokwazi. Umthakathi omdala nje. Kodwa kona into ayibalayo la yabona le part yokuthi usitshelile ukuthi akanazi izingane so wathatha ingane yakho wayikhulisa waphinda wayifundisa kuma multiracial schools waphinda futhi wayifundisa nasevarsity. Njengomuntu othi uyathakatha nomuntu okuzondayo uma ngabe ngifundisa ingane yakho ngisuke ngenzela wena ikusasa eli right ngoba uma ngabe amandla wena ephela noma ngabe kuthiwa awezimali kodwa ukhona umuntu ozokuseka ngaso sonke isikhathi oyingane yakho. Ngicela uyibambe lapho ke ngane yami. Ayikho ke leyo nto. Wayithatha ingane ngoba ethanda, ngoba efuna ukubukwa. Angithi ngoba nobe unesi phela lapha ngasekhaya owaziwayo. Ofuna impakamo. Mina ngaze ngicela mina ngifundisela ingane yami. Wayethandelana ngaze ngicela ukufundisela ingane yami. Angeke nje aze ngongitshela lo nto. Ngeke azange yabona mengaqhamuka la singabambana ezandla mangabe engazozongitshela lokho ukuthi wangifundisela ingane yami. Kodwa la yafunda khona kule ikole lezi yafunda kwakuyintando yakhe wawungakwazi ukuyifundisa kuzona wena. Ngangamfundisa noma ngephi. Nami angifundanga namhlanje mina ngiyasebenza ngunesi angifundanga kulezo izikole wayeyithandela yena even abazali bethu abasifundisa kulezo izikole yena usegijima sofaka ingane yami ngoba nakhe egcinene efuna ukuhamba ethi angithi vele nje bengithakatha ufuna ukuthi mase ngiveza amahlaza akho bese egqiba ngokuthi wangifundisela ingane ngibe ngamcelanga angimcelanga mthi angifundisela ingane angifundi futhi lokho eyiphatha leyo nto bangicelanga so ke kodwa ubonge ke kulungile wawungacelanga so ukubonge kodwa ukuthi ngeke ngize ngimbonge ngeke ngize ngimbonge ngizombongelana wayethandela efuna ukubukwa ngoba efuna emphakathini adume kahle umazi ukuthi ukwazi ukwenza izinto vele abathakathi benza kanje umthakathi ufike enza ubuthakathi egcineni ahambe ngale ayiveze emuhle ngoba uyabona nje manje uthenga uyanithenga ke nini ufuna ningibone mina ngiyimubi akukho mhlambe wena ukukwenze noma mhlawumbe akakwenze kwenzela wena ukuthi asikiyeke kwingane mhlawumbe ukubhekene nawe nje ukuthi njengodade wena uthi uyakulekelela ngezinto ezithize wangifundisa ngalesa sikhathi wangifundisa futhi ke nje lokho ke nje vele abazali nje babahamba babe nako ababe nako kwakusele kuyena kwakumele vele mina ngifundisa kodwa hayi ukuthi kodwa ke awucabanga ukuthi kube kuthiwa mhlawumbe unenhliziyo embi kalondlela noma ukuba kuthiwa wengakufisela okuhle ngabe mhlawumbe wabaleka nayo imali wangakusizi wangakufundisa ngoba uyazi ukuthi mayekufundisa kusasa uzoba right kanti umuntu uma bekuthiwa uyathakatha phela usuke engakufisela lutho oluhle kwangana kulekelele ekuthenini ifunda ube right. Cha ke lalela ingane yami uyabona ke njengoba engifundisile wayengifundisa ngemali yabazali bami ofuthi wengakwazi ukuthi abaleke nayo leyo mali angakunikeza lutho ngoba yayikadinga kuyena wayengazi ukuthi ngizogcina nami ngisebenzisa umqondo ngiphumelele wayethi angifundisa nje kanti nami ngizokwazi ukuthi ngisebenzise umqondo wami ngikwazi ukuthi ngifunde ngiphumelele into esemdini ukuthi ngiphumelele wayethi uyenza nje wayethi uyenza nje ukuthi ke into ebhlungu ukuthi masisuke sikhuluma kanje suke sikhuluma kuvela iside elilodwa ayiso wish singathola iside lesibili mhlawumbe engicela ukuthi uma kungenzeka simbize ngiyacela ukuthi kube khona lento yokunikeza inhlonipho
ikakhulukazi ngoba siku-TV sizama ukuyilungisa ngendlela yokuthi sixoxisane kahle asixabani ubuza lokho afisa ukukubuza ukuthi manje ngishiselwe-ke nje yabo uma ngingambona ngizomana ngazi ukhuphukani kumina uma ngingambona ngamehlami ile nto engizama ukuyikhuza ingakenzeki ukuthi into engiyicelayo ukuthi ngicela uzame ukuzincenga nawe ngaphakathi kuwena ukuthi no emva kwesikhathi eside sinodadewethu singabonani ake ngimnikeze leli thuba uma ukuthi kunomuntu vele njengoba ngisingabonani ngoba mina ngifuni vele sibonane njengoba singabonani ngoba ngifuni sibonane ngoba mina ngisebenza kanzima kodwa ngiyibona into engiyisebenzelayo ngisebenza kanzima angiyibona into engiyisebenzelayo mina anginamonto anginalutho awuholi ngani ngiyahola ungivalile nje ungivalile kanjani imali mina ngisho ngingaba nayiphelele ezandleni angiyiboni ngiyenzeni ngenza izintwana ezincane siphelile yena namhlanje uthenga imoto kusasa uthenga imoto umthakathi loyo uyithatha phi imali samanje sisobabili hayi usasebenza yena uretire angithi uthanda imali uretire phela ngoba nakhe efuna imali phela yena ufuna imali ingene phekwe imali ingaphingene phekwe imali no unenhliziyo embi ningamboni mangabe efika la eduze kwenu mhlambe nimbone ebheka phansi inhliziyo embi kamna ngiyamazi wakwethu khule naye mina okay no asenze kanje ngicela uzame ukulungisa nje inhliziyo kancane uwehlele ngezantsi sizama ukuthi sikhulumisane ngizombiza angene siyikhulume ngathi bengathola noma amanzi okay uzowathola amanzi khululeka sothi nje shelele sikutholela amanzi sibe seke sibuya naye okay awuthi ngitholele insizwe la ngaphandle ukuthi azingene naye yebo ya ngamfaka madoda okay yebo mama minjani Siyaphila. yebo siyaphila nathi siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi udade wenu uyena lo Yebo yena. okay seninesikhathi impela nagcina Ayisesinesikhathi sagcina. yebo mhlawumbe umbukeli nje sekhaya just ukuthi brief nyana ngoba igama lakho masolishilo lapha kule video ngicabanga ukuthi bayibonile mhlawumbe into ekuyiyona kahle hle esenza ukuthi namhlanje sibe la yini inkinga Hayi bengicela ukuthi sihlangane nodadewethu ngoba mangimfonela akayibambi ingcingo zami and ngizwa uhambe ethi kubantu ngiyamthakatha kodwa lo muntu ukhuliswe yimina abazali bengasekho ngamfundisa ngamfaka esikoleni ngimgibelisa kwathola ingane ngayithatha ingane ngayenza kwabe yami ngamkhulisela yona okay ingane ngayifundisa ezikoleni ezibizayo futhi angizange ngize ngicela ukuthi angikhokhele ngalokho ingane ibithi mayifuna into ngiyenzele kodwa namhlanje usehambe etshela abantu ukuthi ngiyamthakatha ekubeni wathi mangabe esesebenza ngathi ngahlala naye phansi ngathi dadewethu ngifuna sivuse ikhaya likama siwakhe lwamusi kuze lingapheli ikhaya lethu savumelana wavuma mase kufanele akhiphe imali hayi lutho useshona entangeni ngaqhubeka ngawakha lwamusi ngafuna umuntu ozohlala khona ozosigadela lwamusi ngoba phela uyazi ukuthi mawuphila kufanele ube nendawo obuhamba ukuthi uyobheka abantu abadala so naye ngamsiza ngamlekelela ngam-extendela indlu yakhe ngamfakela imbhede osofa manje sengiyaxakeka nje mangabe ngithi ngiyamfonela umntakama akalibamba ucingo sengizwa ngabantu bethi hawu sengiyamthakatha futhi mina mana kulomuza nawo okay umuzi uthenge sesebenza yena uthenge sesebenza umuzi kodwa ungemkhulu ngase ngiyam-extendela umuzi ngiyabonga ngoba ngithi ngiyamsiza njengengane yakwethu ngoba ngifuna umjabulela sithi ethengele umuzi ngimbongela manje meke ngathenga imoto uvela athi yilwane zami okay ngiyakuzwa kukhona mhlambe sisakhuluma mhlambe uthi awukwazi yangisanganela ngiyaxoxa ukuthi lokho ukuthi ngoba mdala kuyangisanganela yabona into ayibala la zonke into ezayibala la wayesithandela angazi ngimcele shokodwa uyangizwa shokodwa ngiyayisebenzela mina usebenze kanjani ungena kanjani emsebenzini like ukuze usebenze ufundiswa ubani
kwangifundisa abazali babeshile phela abazali bethu wengeke edledwa ngobani babeshele thina naye wengeke edledwa uyasebenza manje uyasebenza manje ngathenga umuzi wakujabulela wagijima hayi wangijabulela uyakuthanda ukubuka nothanda ukubuka lo wagijima pempe uzongifakela osofa uzongifakela mana sisi mana legama lokuthi unothanda kubuka yabona umuntu uma bekujabulela ekwenzela something ngoba nake kujabulela lingekho elibi it not like ufuna ukubukwa ungane ngibale lapho umuntu uma ekwenza into efanele kubalele sisi namhlanje umalothu uyathakatha uyangithakatha kakhulu futhi ugijima wathi asiyovusa umuzi ekhaya sovusa lo muzi uhleli ba ungawuvusa umuzi ungahlali umuntu yinto uvusela ini ufuyeni kuona angisayi mina kwakubona lo muziki angisayi kahle bo angingeni nje uhlala la elokishini ugijima uyovusa umuzi ekhaya awuhleli umuntu lo yamuzi uthi ngizofuna umuntu ozogada ingoba angifishiswa imali ushiswa imali phela yena mina imali ayingishisi mina ukuthi ngagijima ngiyovusa umuzi ongahleli umuntu mina ngikhuluma ngendaba yakhe futhi bethu abengazi ukuthi mina kuzayena la ngabe ngiphume ngahamba ima ukuthi yazi ngizama ukuthola sisukuthi lo muntu useziziningi izinto azibalayo la asekusize kuzona even nengane yakho ecela ubani ngicela ukubuza lokho ukuthi ecela ubani kwayona leyo ngane ngangithe ngiyahluleka niyona asikubeke eceleni ke konke lokukhulumayo yini ke lena eseyenza ukuthi ucabanga ukuthi uyakuthakatha emva kwalezi zinto ezinhle kangaka sezenzeni angiphumeleli mina ngibe ngisathe ngenza izinto engizenzayo azenzeki angikwenzeki lutho nje yena fanele ehlala ocingweni nje phatha fanele senze ukuthi ikhona mhlawumbe into ongathi into ebangela ngisi uyathakatha yile ngalahlele icathulo zami besikhupha icathulo sami salahleka ngakubuza sihle sobabili endlini ngakubuza icathulo sami wathini uyazi ukuthini inkinga yakhe uyagembula uhlangana nokugembula kwami aye casino abuye eksene ngasenamali eseboleka imali zabantu uma mina ngithenga imoto athi ilwane angazi ukuthi lokho kuthatha phi mana sisi ngiyaxolisa ngicela angiphinde futhi ngikusho lokho ngiyafisa ukuthi inkulumo yethu ingabi nako mhlambe ukuphakamiselana imoya noma mhlambe ukuxabana ngoba siyakhuluma ngibona uma ukuthi urelaxile uyakhuluma ngoba ukhipha into engaphakathi kuyena engamphathi kahle ngawe njengodade wabo so ngiyacela nawe ukuthi ungalwi naye kodwa umphendule ngendlela ekuyiyona akuxatshanwa la sizama ukulungisa kahle kodwa uthi akaza azongihlaza athi ngiyagembula ngoba sekuveleke ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka ngempela yini uyagembula ngempela yini umgembulo omningi kudlala amaphepha abanye badlala amadayisi imshayina wena wenzani ngihambe nje mina ngithi ngiyozama ukuhlanganisa nami njengabantu bonke hayi ukuthi ngoba ngigembula ngisuke ngenza nami imali yami ithi xaxa yena bese ethi ngiyagembula into zenza kuphi kuma casino somewhere ngiyakhona eCasino imali nje imali enkulu wake wadliwa yona mhlambe ngifuna ukuthi kunento khona ezokhuluma ngako no angithi njengamanje sizolungisa yabona masizolungisa kusuke kufanele makhulunywa amaqiniso sikwazi ukudlula entweni ngangithatha iloan ke u20000 kuphela ngangithatha iloan imali engadlala ngayo engangitshelekile kodwa namhlanje umile ukwazi ukuzoma la ngaphambili kwethu usitshela ukuthi uyathakatha uyangithakatha lo ngitshela iqiniso mina what about iCasino iCasino njoba ngisho ngayithatha kanye iloan manje sefanele ngayithatha kanye iloan angeke uqala ukuyodlala lezi zinto zaseCasino ngangidlala imali yami kodwa ngeke uqale ngo20000 obolekile ngaqala ngeyami imali ngalandela nako lokho ukuthi kufike kanjani kuyena manje emalini yakho le ewakade udlala ngayo wawuwina kuyona uzohamba uyoboleka cabanga ukuthi uboleka ngoba imali yakho seyiphelile ngithi iyaphela yakho yaphela wasuya koboleka then wabuya maseyiphelile wathi uyathakatha manje sengaza ngiqudisele lokho imali yami ngaza ngiqudisele lokho khona into uyikhuluma ukuthi wakuthola kanjani kwayibona lokho ukuthi uyagembula ukuthola kanjani ma ngitshelwa abantu bangitshela ukuthi njengoba nje umbone ngakukhulumisi nje uthi wena uyamthakatha uthenga imoto ushintsha imoto yena kanalutho uzasebenza sengirethayile imali lapho ngilwa imali zami nje imali ngicela ukubuza ngoba kunengane lapha kaSikwini nobabili engicabanga ukuthi inhla njengabazali uma ngoba ukhulele kuwena eyakhe kulesimo senu njoba kanje
imiphi yona? Ingikhonzile ingane iyangithanda kakhulu. Umuntu oyifaka umoya omubi uyena lo. Uvela athi nje umthandani mamkhulu wakho. Awumboni kodwa ukuthi uyathakatha. Awubuke nje izinto ezigqoka ezibizayo. Hayibo, ingane yakhe uthe ingane yakhe seyasebenza usayithengela? Ngisayithengela anginankinga nayo ngoba ngiyayithanda. Manje yena inkinga yakhe ukuthi akaphumeleli. Manje ingakho ehamba kubantu ethi umbona nje ushintsha imoto wathwala phela wathwala ngami. Mama ngizwile ukuthi kunomuzi osemakhaya ngithi nje wathi ukwayiveza lonto leyo. Umuzi osemakhaya kusekhaya kini la nizalwa khona. Okay. Uvusile umuzi ne? Uvusile umuzi. Okay, ake ngize kuyena ke. Yini lesenza ukuthi ke ngoba umuzi sovusiwe and uyaveza usisi wakho ukuthi uqale wakhuluma nawe ukuthi asowuvusi waphikisana naye. Yini leseyikwenza ukuthi ungasafuni ukuyongena khona? Angikufundi lo amuzi ngoba usulungiswa uyena ngufuna ngoba angikwazi ukuthi ulungiseleni. Angikwazi ukuthi uhlalani lapha ya lo amuzi. Akuhlali umuntu lapha yana. Kwakona lokho ukuthi agijime abuze abantu ngempilo yami ezethola ukuthi mina ngiyagembula ngathatha amaloni. Uhlangana naphi nalokho? Umthakathi ngoba uhambe efuna ukufocus ngempilo yami, efuna ukwazi impilo yami. Mina ngifune ukwazi ngempilo yami. Awucabanga mhlawumbe ukuthi ukukhathalele njengani? Akangikhathalele. Mina angibabuza abantu bayabuya bazongixoxela. Bathi hawu kodwa udadewenu wamsiza kangaka wamfundisa wamenza. Bangena kanjani abantu bezokubuza leyo nto? Bangena kanjani bezokubuza leyo nto? Angithi kukhomba kona ukuthi wena uhlangene nabantu ngami. Ukube kuthiwa wena owakwethu ngaba uvumela abantu bezokubuza ngami. Lalela dadewethu ungaphakameli. Angangiphakanyela umoya. Ungathi ngiphakanyela umoya ngiphakanyela umoya. Angiyifundi into yenzayo. Ngize la ngoba ngizocela ukuthi babona basixazulule kule nkinga. Ngoba manje njengoba sesingenwa abantu abangaphandle ngeke siphinde sizwane. Manje wena uzobona engathi mina ngimubi kuwena kanti la bantu abakhuluma kubona hayi umubi siso umubi kumina. Yazi mana dadewethu kunento engizama ukuyithola mina ukuthi wenzeni kahle kahle. Angikho ngakuyena yebo ngibhalelwe uyena kodwa ngizama ukuthola ukuthi wenzeni. Manje understand ingoba ufike eqala kuwena wakhuluma ngami nali thuba njengamanje unikeziwe ukuthi wenzeni. Kodwa mina usangizwa misuzwa. Ngifuna kona ukuzwa njengoba ngibuza ukuthi yini kahle kahle ayenzile. Ngoba ngizama nami ngiyathika bona ngineutral mina anginazi nobabili mina ngineutral ngizama ukuthika one uthathile ingane yakho wayifundisa namhlanje yasebenza mana okay ever sisi kufundwa ngeNSFAS beyifunda ngawo ibifunda ngemali yami ucash wawuyithandela ngahamba mina ngoyibhayisa eNSFAS wena wathi awuyiyeke wawuyidabukela wengayinakile ingane ubani wengayinakile ngaba ngifunela ngeNSFAS bethu wengayinakile ngisho ama underwears uhlanganaphi ngayithatha ingane ngayenza umuntu ngayigeza namhlanje useyayithatha usefuna ukuthi ibuyele kuyena eyamphela ezalwa yimini wahlalwa ngazala ngobani wena ngobona ukuthi uzozalelwa yimini hayi sisongeke ngeke nje yazi mana yazi ukuthi ngelinye ilanga labantu labo bakholwayo bayokulahla mina ngeke ngikulahle ngokwakwenu ukube kuthiwa wena uneqiniso wena wawuzoqala uze kumina uma bayakuthanda ngababezi mina bazongitshela udadewenu uyagembula wena yeke ukugembula kuzubona imali lo isebenzayo imali idliwa yifuna ukungiphatha umthetho wakho mina abazali bami bashona ngitshela ukuzongiphatha awuyena umzali wami ke ufuna ukutshela namhlanje sisi yabona njengamanje ni nobabili kwenu akekho umuntu okay kodwa kahle kahle ngokwemvelo nje nangokwaNkulunkulu nongokomhlaba yebo ngokwakho uwedwa kodwa nje ngokomhlaba nje ke udaleke ngokuthi nobabili niphuma esisweni esisodwa ngasho ubhuti mina ngitshelile lonto futhi mangiyikhuluma ayehli kahle okay uma ngase kuthiwe mhlambe impilo yasisi lo mayishintshe mhlambe naye ithi mayifane nempilo ephilwa uwena manje ungaphatheka kanjani yiphi impilo engiphilayo mina okay ake ngithi mhlambe naye uba nemali angayiboni ukuthi uyenzeni ungakuphatha kanjani ukumbona njalo naye abedla imali yakhe ngize ngimlandelele imali zakhe mina njobe ngilandelela nje ebhizi nje semva kwami ukwazi ukuthi ngenza mangathiwa konke lokho nakho makuphele angasaba nako abehlwempa hlupheke kukhona longamsiza ngakho hayi ubona manginamandla okumsiza mangingenawo futhi ngimsiza ngoba naye vele mangisizwe ngamcelanga maye ngicela ke komsiza yazi into ithephisa kona ngoba umdala kona nginami kodwa ngiyingane nginje umuntu mayekwenzele kahle empilweni uyabongwa
umuntu nje menze kahle empilweni yakho uyambonga noma ngeke uzokhipha imali noma ngeke igama elithi nje ngiyabonga futhi umazise lowo muntu ngoba ukusizile empilweni kunezinto nazo ngenxa yokuthi usizo uyena omunye umuntu ngicela ukuqhubeka omunye umuntu mengabe edlula kwakho ebona umuzi wakho umuhle akazi ukuthi udadewenu wawakha lo muzi ubona amandla ekuwena ngoba umuzi owakho yes awumcelanga ukuthi akakwakhele kodwa wakwakha kusuka enhlizweni njengodade wabo ekulekelela kusiza engafuni ukuthi ube nqunu phambi kwamehla abantu kodwa elekelela nayo ukuthi ube nesithunzi umuzi ngokuthi awufaka amacici lapha nalapha ya ubuke umuhle owaphinda futhi wakufundisela ingane njengobani yebo ungamcelanga kodwa namhlanje unengane ifundile iyasebenza ngenxa yakhe ikuphi efanele ngikwenze mina fanele mina njoba nakho angisize ke isicathalala sakhe fanele eloke ngibalela angisho ukuthi besicathalala kodwa into ngizama ubudlelwane phakathi kwengane ezilamana into enza ukuthi ke angilandelele ngoba wangisiza kulungile ke sisi ngizokutshela ke phambi kwe-TV lo ngibizele yona ngizosebenza ngibeka imali yakho ungibalele itotal imali yakho hayi singeke akukho right angifuni phela lokho engibalela lalela mina ngishonga ukuthi ngifuna imali yami pho kungani lokho ungitshela ungibalele wangenzela ukuthi kufanele phela ngoba manje ekugcineni phela kahle khuluma abantu akumnandi kumina mangabe ngikubona ungaphumeleli empilweni ekugcineni wena uthi mina ngiyathakatha ekubeni wena imali uyayithatha uyifaka ekhasini ikhasini iyayidla imali yakho kodwa wena uboni busu uyabuya uthi mina nginempakamo unayo impakamo sisi no yayibona lezi moto enginazo isibhongo lezi moto enginazo ngakwazi lo ungiqoshela ngemoto zakho kona ukwazi ngayithenga ngamandla ami wafuna ukuthenga amandla kaba ngingagembuli manje wena sizokhola uyangiqoshela ngithi angiqhoshela uyangiqoshela yabona ke masikhuluma ngeke kusala ukuthi imoto zami kodwa ngaku-extendela umuzi angithi awuthanda siso hayi sisi kancane nginamanje ngisakhala ngale ukuthi wayethanda ngibizwele no lento ngifuna siyilungisa ngendlela right yazi ngifisa siyilungisa ngendlela mina ngiyafisa ukuthi masiphuma la kusasa mhlawumbe uthatha ifoni ufonela udadewenu nayo ngelinye ilanga akathatha ifoni akufonela kuthiwa uyabo ngavuka uma emathuneni uyangifonela vele yini inkinga ngeke ngibambe ifoni yakhe ngoba angimazi ukuthi uzothi ubamba ifoni ngqi awusakhuluma le msebenzi yakhe engcolile wake wayenza kuba lona uyazi yena uyazi mbuzo ukuthi wakheleni lo muzi osemakhaya mbuzo ukuthi uvuseleni la muzi akuhlali umuntu okay ngicela ukumbuza manje mama ngicela ukubuza umuzi lo uvusele emakhaya uvuseleni nguvusela ukuthi naye mangabe dinga uyoshisa impepho ekhaya phela thina singamaZulu siyabadinga laba abantu abadala usibenzele izinto naye ahamba ekhaya ngoba ikubo lapha afika agquqa emsamo enzele abazali bethu izinto ngeke ushisela kwami sengenomuzi wami nami ubona izinto zakho yabona kube ngathi ziyashabalala ukuthi awuye ekhaya msukwane wahamba onyathela ekhaya uyobona ziyolunga izinto zakho mina angithakathi mina angiwuphathi umuthi ngiyakhuleka kuphela ubani okeshathi nawo kodwa awungitshele ngabe ukufundephi mhlawumbe uqonda ukuthini uqonda ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi kwaphela lento ithathe ebantwini abadala kuba abantu abadala uthola ukuthi mhlawumbe bebenza ishiwe ezinganeni noma ishiwe komakoti basekhaya mhlawumbe ngenzeka kuba uma wakho noma baba wakho wayishiya kuyena abazali babengakwenzi ke uyithathaphi ke futhi ngoba akaganile phela mhlawumbe ngabe ngithi uyithathe emzini uyithathe yiphi thatha kubangani bakhe hayi mona thatha kubangani bakhe uhlangane nabangani abangcole kabi yazi mina sinayo into engicela ulungise inhliziyo yakho mina ngicela ulungise inhliziyo yakho kodwa ngishilo ngathi njobe eqala weza kuwena uzomunderstand ngoba ufike eqala ngikufakela ifurniture ngikufundise ingane yakho wawuthanda wena imali wena iyakushisa wena ingakho ngithengela ama furniture kodwa mina ngangithi ngenza obuhle enganeni yakwethu manje phela uhlala ungibalela lokho lento engiceka kuwena uthi wena mawungenza lento fanele ukungibalela yona ngiqale nini ukuthakatha Waqala manje mina. Waqala nyoba ngitshela ngithi ziphi icathulo zami. Phezulu kwezinto ezingaka engikwenzele zona. Ngikhulisela ingane yakho. Hayi wayikhulisa ingane ke angazi kusho ukuthi ngoba naye siyasebenza ikubuyiseleke makunjalo. Msobuculo lokho zami. Ungadlali ngengane. Angidlali ngayo wokhulisa yona phela wofundisa yona. Ngayenzela enesifasi ingane wathi wena ayuyeke.
kancane engeke ingane ifunde ngo-NSFAS ezoyekelana zifundile ezinye ngo-NSFAS zifundile ezinye alright kancane bomama wami ngiyazixolisela ngiyazixolisela ukuthi bawami iside lakho ngiyalizwa and iside lakho li-clean into engenza ngithi li-clean ingoba konke okukhulumayo uyakufakazela ukuthi ukwenzile yabo that's why ngithi li-clean ngoba yonke into oyikhulumayo ayikho into yathi unamanga kuyona okusho ukuthi konke okukhulume nami kuyiqiniso uyabona uwenze konke lokuthi ukwenzile okungiphatha kabuhlungu iside la asho nihlangene ngami anihlangene ngami kumele yabo mangaphuma lo mqondo wasekhasini yabona sisi hayi ngeke nje mana wesisi ngoba vele ufike eqala kuwena ingakho vele usumlaleli hayi nansi thishu lapha namanzi mowadinga uwalokhuza mana wesisi nabeke ngize kwakuza ke bethu bengazi ukuthi ngizongihlanganyela yazi mina khona into kahle abantu ngihambe ngibafunda nje ezinkhulu kunabantu sisabangafuni ukutshela iqiniso kuphileka kabuhlungu nje kubona umuntu utshela iqiniso engathi ngahleza umbambatha ngamanga ukuze aphile kahle mina ngiyathanda iqiniso umuntu mengizela ngeqiniso laphela hayi behlangene mana sisi yabona lesilikhuluma la ilona it's uyalithatha noma ulithatha kodwa lona limile lilona ngithanda ngento eyodwa ke iqiniso liguquki amanga kodwa yaguquka mongathi namhlanje owakasibeko kusasa kuzovela ukuthi awuyena wakasibeko wakacela kodwa iqiniso uma uthi wakacela nakusasa uzobe wakacela kushintsha kuzenza umuntu olungile phambi kwabantu unje sidalo sakhe ngibuzile umbuzo kuwena mina sisi ukuthi yini awake wayenza kuwena embi ngiyayibona izenzo zakhe asikubeka eceleni indaba ukuthi uthi uyathakatha into eyicabangayo lelo mina ngikhuluma ngento yokuthi athathe umbesa kugwaze into nobufakazi ba ukuthi wake wayenza kumina ekhomba ukuthi ukwazi ke imali zami ufuna ukwazi emabhenki ukuthi nginani ufuna ukwazi yonke into ngami akubona ukukhathalela lo mina kungani mina ngingafuna ukwazi ngayo okay mina ngishangathenga imoto angimbaleli alright sis ngicela impilo yakho udade wethu mhlambe yalinganisa impilo yakho ngiyayibona ukuthi ayihlangani akumele mhlambe ngikubuza ukuthi khona ngizokunikeza ikhambi indlela nami engenza ngayo akumele mhlambe ngikubuza ukuthi imali uyisebenzisa kanjani ngoba ngibone ngazi ukuthi ngilekelele mafuna ungilekelela hayi ukuthi ungibuze ngemali angiqale ngithola inkinga kuqala angisize ngoba sengitholile inkinga ukuthi yini angikwazi ukukulekelela inkinga ngingayazi ungibonile ngiwakhila umuzi awungitshele mangikunikeza mawuthi uyagula funa ngikunikeze ini iPanado ngithi naye iPanado angikwazi uzophethwe yini kodwa mawungitshela uzophethwe ikhanda akunikeze iGrandpa iyekhanda yabo wengane yami ubalekela iqiniso uyalazi ukugembula ayeke ukugembula lo ngagembula kangakusisi ngiyakutshela ngithi ngagembula kanye ngo20,000 lo engangubolekile uthe sisi kumina waqale wasebenzisa imali yakho yaphela ayibale yaphela wase uyoboleka u20,000 ayi ukuthi eyami ehlupha umuntu ke yami ingakho ngibale yokutsheleko ngoba kusho ukuthi ukhalele ngahamba uthatha iloni amandla ami lawo mina sithi into engicela kuwena zwana neqiniso abantu abakubonisayo ithatha izinto abakubonisa ngazo ngoba sizokusiza udade wenu lo uyakutshela ukuthi yeke ukugembula ukuze nawe uzoyibona imali ukuthi uyisebenzisa ufuna uzobukisa nje ukhathele ukubuka ngasekhaya usufuna ukubuka umphakathi ke ngami izwe lonke mina bengifuna sibuyisane ngoba abantu bayakuhleka bayakuhleka bakwenza batholani mase bengihlekile batholani isibindi sokuthi ungitshela abantu bangihleka bengihleka kuwena owakwethu bayakuhleka bayabuya bangitshela bathi khuzu bakuthamba kangakanani begijima beza kuwena bezokuhleba bezongihleba okay ngicela ngifuna siyigoqe kahle lento le ngifuna siyigoqe kahle sisi mama ngiyacela kuwena udade wenu lomdala kuwena ngiyacela ungilinde ngeze ngiqede udade wenu lomdala kuwena ziningi izinto ezinhle asekwenzele zona ziningi izinto ezinhle asezenzelele umntana wakho ziningi izinto ezinhle asezenzele ngisho ikhale lekwehilakho kuningi okuhle ukukhombisa ukuthi yena uyafisa ukuthi kube nokuhle phakathi kwenu nobabili so lungisa indlela zakho iyeke le ndaba yokugembula naleyo loan makuukuthi ikhokhele uyiqede uqale mhlambe umbuze naye ukuthi wenza kanjani anginikeze indlela enza ngayo ubheke ukuthi le ndlela azokunikeza yona izokusiza yini lo muntu lo niyalamana naye angisho ukuthi mhlambe umuntu elamana naye ngeza kuthakathi kodwa angiboni ukuthi lo umuntu ongakwenzela izinto eziningi kanje ezi-right namhlanje uyasebenza omunye umuntu engabaleka naleyo mali yebo kwakuyabazali kodwa omunye umuntu engabaleka nangakusizi ngalutho emva kokuthi ekusizile ke ngeyabazali eyakhe uqobo lweyakhe imali wayithatha wafundisa ingane yakho ngeyakhe futhi imali waphinda wawulungisela wena umuzi wakho ngeyakhe
imali eyakhe ayipheli ngamthengela yini yena eyakhe njalo uthenga imoto ulungisela mina ulungisa ekhaya eyakhe ayipheli bese uthakathakathi lo muntu uyamazi ukuthi lapha ekhaya ufakeni ukholelwa ukuthi right kodwa siswena ngi-right mina uyangibona nje ngi-right empilweni mina ngi-right mina mina kodwa ngiboni kahle yazi ngiyazama ukuthola ukuthi yini wrong ayenzile angiyitholi yazi ukuthi yini bengicela mhlambe ngelinye ilanga sike sihambe ukuthi ngwanako ke sesimnika ukuthi akwazi ukushe akulungisa into zakhe sike siye lapha ekhaya ukholwa ukuthi unento ayivalele khona khona uyongibuza nasi ikhona ngoba imali yakhe ayipheli akancane ukuphuma manje uthenga imoto ungazi njengoba sihlanganisa akona ukuthi lesifo ke sivela ngeindlela eziningi ezingafani kunesifo ekuthiwa umona kanti mina nginawo umono njengobona ngiyibhadanisela yabo njengoba sho ngiya kokhasino ngenzela kona ukuthi mina ngingakhaleli umuntu imali yami ngoba lapha ngiyazi ngiyobiza imali ngemali lalela ke akugcini lapho lo uhamba enza ikweleti kubantu ngiphinde ngiyikhokhe angezi ukuzobonga sokwamkhokhela usengamkhokhela imali enkulu kabi uyazi mangabe ngithi ngiyamfonela libamba ucingo shame usisi wakho ugqiba namahlaza akho awucabanga umuntu uzofika uboleka imali ungamtshelanga yena kube sekusuka umuntu owumashonisa wakhe azotshela udadewenu ukuthi hayibo phela bese uziswa kahamba indaba zonke izitha zami igijimeze kuyena nibabili phela kini imali yakhe phela nibabili kini yiswe ngenza ukuthi angakubulala uzobulawa abantu uyeke ikweleti ngikhipha imali yami yogcina ngimnikeze umuntu ngithi muxolele owakwethu ugciba ihlazo lakhe hayi sisi egcineni ngithi ngiyamfonela ngiyamchazela akalibamba ucingo ingoba uyazi ukuthi ukweleta abantu phela nawe sisi kumele uzibone more yabo nje ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi uzibone nawe awenzi kahle thatha ipride uyibeke phansi nje yabo thatha ipride nje uyibeke phansi no xolisa kuyena yes uxolisa hayi kanjalo awuxolisi I'm so sorry phela ufundile ngithi sisi I'm so sorry sisi ngeke khona into wrong mina ngawe angazi ukuthi ngizothini kodwa ngathi khona into wrong ngathi khona into wrong ngawe angazi anginankinga ngishencane yonke lento idalwa yini inzondo engake yani ngomuntu wakini unenzondo eningi kabi enhlizweni yakho ngalomuntu wayi ngiyaxolisa sisi ngicela ungaxolisi namhlanje sengikhokhela izikweleti ezingaka ozenza kubantu abantu befuna ukukubulala ngithi miyekeni owakwethu nansi imali ngize ngibhalele lana nje ngoba ngifuna ukuthi sibuyisane uyeke lento oyenzayo ngoba bazokubulala abantu mina ngisuke ngivikela wena ngidabukela nengane le bese uhamba ungikhuluma hlangane sisi sisi yazi uNkulunkulu ngoba kuyimanje ungathothi bayasibuka mhlambe futhi ubatshelile ukuthi uzala ungathothi bayasibuka kuyimanje isilimi mina ngoba mina ngumuntu osehluleki wena ohamba uyoboleka imali zabantu abantu babuye bathi siyafika lapha ekhaya uyayazi into esuke ngikhiphile mina yenza ukuthi ngiyoboleka ngize ngiyokwenza lezo kweleti akasalala endlini mina sengiyanqena shukuza kuwena ngizofuna imali ngoba angikwazi ukuthi ngicabangelani hawu ngena kamshukuza kuwena okwakwethu no wenze ngikulahle ake ngithi ambukeli lapho ngasekhaya ngicabanga ukuthi khona enye into okuzama ukuthi uyibuke ngelinye usubonza ayikho indlela ongayenza ngayo ukuthi ibilento ngoba lo muntu usuke seyitshelile ukuthi impilo yakhe uyimisa kanjani ngibona ngathi udadewethu mina impilo yakhe seyitshelile nje ukuthi akasahlangani nosisi wakhe noma ungabe kasiphi isizathu sokuthi abahlangane ngisho singavalid kangakanani yena seyitshelile ukuthi yena nalo nosisi wakhe nje cha nanokuthi futhi wazitshela ukuthi usisi wakhe uyathakatha ngandlela thizena azitshela ngayo kodwa nawe ubukele lapho ngasekhaya uyabona mawujaja nawe ngokwakho uzobhala lapha kuma comment ukuthi kahle inkinga kahle la yini ekhona siyazama nathi ukuyilungisa kodwa kubukeka ngathi ayilungi mhlambe iyafuna ukuthi ke sibuye sihlale nabo nje behind the scene ngekho ama camera ke siyikhulume sibone ukuthi mhlambe kube kwanaphi ngalenki akekho umuntu oqolisa ngalendlela usisaqolisa ngayo and usisi ngapha kuningi asekwenzile asiphinde sidibane futhi ngesonto elizayo ayilungiseki asiphinde sidibana ngesonto elizayo kulungile ayengithi ixebo ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi uma ngabe nizalwa ndawonye umuntu nomuntu ayazi indawo yakhe ekuzalweni ngoba uthola ukuthi kunomuntu omdala wena uyingane ugcina ungasazi ukuthi uyingane ngoba ulamana naye niyalamana njalo uma wedwa nobaba ugcina ungasazazi ukuthi uyingane
ukuhlonipha umuntu ngoba nake emdala kubalekile ngisho emngqweleni nje emnganeni ukhula kunokuba khona lomuntu oyingqwele okuyena oniqhathayo umhloniphela ukuthi uyingqwele yakho even ngingathiwa sowunamandla ngeke sakwenza lutho mnikeze lento yokuthi uyingqwele kumina mdala angisamhlonipheli ukuthini sengimhloniphela ukuthi mdala so uma ngabe nilamana kubalekile lonto leyo ukuthi udade wethu umdala kunami ubhuti wami umdala kunami ngimhloniphela ukuthi mdala kumina umfowethu omdala bhuti wami umdala udade wethu omdala ngimhloniphela lokho kulungile sengazenza ezinye izinto kodwa inhlonipho yokuqala engimnikeza yona ukuthi mdala ngizalwe evele khona yena uyamazi uma ekhulelwe mina bevele khona ngimhloniphela lokho nje la lo sisi lo usize kakhulu ingane yakwabo uyilekelele izinto eziningi kakhulu ziningi izinto ayilekelele ngazo uyilekelele emzini wayo wayilekelela ngengane yayo wayifundisa ezikoleni ezibizayo walekelela wakho umuzi wakubo and ezinye izinto ezikanje ziba ziyibusiso abantu abangale abadala bayabuka ukuthi lo muntu lo usizo man uma siqhubeka simbusisa uzoqhubeka abe usizo mo asiqhubeke simbusise because usizo vele uma simnikeza izinto akazidli yedwa kodwa uyalekelela nasenganeni zakwabo thina sowobaba noma baleli yakhaya akasekho kodwa lo muntu masimbusisa ngezinto siyazi ukuthi angeke kuze kube zakhe yedwa uzolekelela nabanye and manje emahlweni omunye umuntu ongaphumeleli nozibamba ezakhe izinto emehlweni akhe ubone ngazuthi uyathakatha lo ngoba yena uyafuna ukuthi izinto zakhe zifane nezalowa akhohlwe ukuthi lo wezakhe izinto akazidli yedwa uyalekelela kwabanye abantu bese abanye abantu ba ukuthi umuntu ukusizile enhlizweni yakho ujabulile kuyisibusisi sinikeza lo wamuntu ukuthi wena uhappy enhlizweni ngoba usizwe lo yamuntu kubheka ukuthi uma ngabe unezinto uzidla nobani let's why uthola ukuthi kunomuntu osuka somewhere ungaziwa nokwaziwa uze endaweni ozosiza abantu unenkonzo yokusiza enhlizweni uzobheka izinto zakho ukuthi zinjani zonke izinto zakhe zihamba kahle because unalenkonzo yokupha abantu abasontayo emasontweni bayazi kunalento ekuthiwa okweshumi uzonikela because ufuna uNkulunkulu akubusise ngezinto ezithize kuyaphiwa bese nawe uyakuthola okunye so uma ngabe lo siselekelelile abantu abaningi kangaka vele ezinye zezinto izibusiso lezi eziqhamuka ekusizeni laba bantu nokusiza lezi zimo ezidinga usizo so abantu abazingane emakubo okwenziwa wosisi babo noma wobhuti baba abadala makuthathe bakuthathe kahle bakuthathe nabo bakwenze mhlambe nakubona izinto zingenzeka zibe right musana kubacabangela ukuthi mhlambe bathwele mhlambe bawukuthi kunezinto eziningi abazenzayo ezinisizayo nani bajabuleleni ngokuthi nenze kahle nani nabo bajabule ayikho enye indlela esiyosizakala ngayo asingazondani mayephumelela omunye buza ikhambi lokuphumelela kuyena musukumzonda uma ngabe kwazi ukukusiza mawuseyinkingeni and uze umkhokhela ngisho komashonisa man uzubona ukuthi lo muntu inhliziyo yakhe ivulekile uyabe uyalekelela ufuna uyasiza engathi nawe lapha ekhaya mhlambe umbheka kambi umfowenu ngoba utshela ukuthi uthwele umbheka kambi usisi wakho ngoba mhlambe utshela ukuthi ukuthi ake ucabanga izinto ezinhle akwenzele zona ake ucabanga izinto ezinhle azenzile la kulomndeni ake ucabanga izinto ezinhle azenzelele ekhaya bese uyibuza ukuthi azimfanele lezi ayibusisa kanazo ngoba uma ngabusiza okunye okuza kuwena kuza kuphindiwe ngoba manje ukwenzile ebantwini nawo okuhle nakwena makuzi engathi beningahleze nibukela uhlanga media ngaso sonke isikhathi ningakhohlwa ukuncafaza lapha ku subscribe akukho okuningi engingakukhuluma isikhathi sokuthi nje ngithi xebo